namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel hayi namuntlha of course hi ta hi khe hi vulavula hi Gagash loyi hi nga ta hi khe hi n'wi linka na Paparhulani. Hinkwenu na swi tiva yi tshama esukeni between Paparhulani na Gagash a sweswo a hi swihundla a hi xihundla sweswo. So ku ve na another live still a nga tlhela a kumeka of course a kha a responda to Paparhulani vhele yi tshama yi kha yi vula swo tala about him. So kwala ka live vhele kwala so kwala ka live vhele ku ve ku nghena a comment hi manager kwalani, as you can see manager Philani. I'm not sure if yi vonaka kahle ho yi yisa yena hansi yi fike yi kombisa yi ku so manager of course as you can see kwala yi fike yi vona yi fika yi tsala yi ku vulavula i nga rivali artist phela yi ri wena i nan'wala ndzhaku ya ku xavisa mukulungwana and stuff like that. Comment leyi nga fika yi nghena so a Gagash kha addressa swona swi addressinya swi leha nyana about Paparhulani. Let's go. Vulavula i nga rivali artist phela yi ri wena i dyiwa ndhaku. My man, I'm too ivula loyi Paparhulani. My man, he has said a lot of things about Ndivu Rapalani, Leban Boxers at Movalaba, Apalabo. Hey, Pilan, let me teach you something, my man. I am done one ling Bukula with family, maybe E Putseki, Sakumbe, E Banfo, Kukumbe, E Ra. It's not all the dogs that you need to, which are backing, which you have to, what you call, beat it or something. I just took Putseki Sakunda initially, and Ponte. So, some people are just there, my man. They're just there. Overcall. Like we lim sabe, but lim sabe, boy. Some not desire for anything good. They have nothing to lose, even if they can say whatever that they wanna say. And remember, he's so good. He's so good. So that's his own baby to feed. I'm too big in Africa ni degenerate and be at level takula ku entertain muno kala broke man. I can't. I've got a lot of things to lose. A lot. He has been saying a lot of shit about me. A lot the raptor police he had food something. It's not that one of them like muno I interesa ku cross up party. You want to like the same as kumpa at suma fat tamka stage no no man. Sometimes she knows one was sika kunene so. You just need to let it slide, Joe. What's it running a moon? Man, good don't. My man. Na people will am Quabongo, yes, or yes, one at one of Fumakamati. Some other man and men and Niana Wotasan Takolas and Blalason entire level. Aka level, yabo. Aka level, yeah. Now, someone also attract us, Supunta. But you can see, man. It's not working anywhere. It's not working anywhere. You just wait for somebody. Like for a nine. Nto ishi na shibon run. Mirishi bond mirishi kana kuin. Mwana shinya. Wa lokata kuchicho wa. Ngam from na makam sepa ngam kapurisa kwa si so always ela kuchero something. Mweba. Loko ntweni Gagash continue swa twiseka ku hisa hi train loko obviously as anga ku swi vuleni kwalano Paparhulani has nothing to lose, like a xi na mhaka dimeni mani swi twise kahle like how he thinks minkarhi yin'wana ni ku maybe kumbe swa yo loyi or something, I don't know. Loko na ku va honest, I feel like Paparhulani yi nga va yi loyiwini or something. I really don't get it. So just shut yourself why Gagash se a pfalapfarini ku la anga kona or la rana kona Paparhulani yi nge ngheni or na yena nge invite swa twiseka because swi loko ange i la ku vula njhani ka Paparhulani because swi ta ku xi nga rhoketela vhiki hinkwaro ko ku like enough xi hava social media, like xi hava page hala wa xi na page ya ku ta tika ngopfu. So I need to say it's more like maybe swi nga loyiwa or something, swi nga swi connecta na sweswo, swi nga swi connecta ku hambi even xi ri sober minkarhi yin'wana, even previous like xi chinga xi kha xi ri sober kwala maana mhaka leyiwa. So ingo maybe swi nga swi fambisana sweswo, and at the same time what on swin'wana no swi ignore. Imaginani guys, the whole Paparhulani yi tlhe ya rhuketela munhu loyi a ha ku chayela ku hiti na yona.
kambe mani hendwa veri n'wakhambani no ignora nkarhi wun'wana langutisa ni vona ku karhi artist leyi hataka hi le hansi so nkarhi wun'wana na vona ku as masothini ku a ku na need yo n'wi fakafaka ka ti-beef swin'wana ha ignore as masothi hambi ni swi vonini swin'wana tin'wana tifayile mi kuma na ti vona ni tirhisikisa sweswiya ku fana imagine a tlhela a rhuketela artist leyiya yi nga ba last hit na yena phela i hit Dayideng i hit as you can so yi le ku tirheni kahle swinene almost half a million yi le ku tirheni kahle swinene as artist leyi hataka yi le hansi as khendzima swo ku xa ha ri ntsanana xa ha no ma 2000 subscribers like still coming ka ha ri coming artist ya a tlhela a rhuketela ku ri i risimu leri ra ha kuma so munhu waloyi kahle kahle something is wrong ku na vuloyi xikarhi na timhaka ta byala vhele swi va kha swi nghenela but hayi maybe kumbexana something yi nga yi lovi swi wrong swilo leswi va kha swi endla phela sweswi let's look okay yi rhuketela gagashi event organize yi rhuketela valekere yi rhuketela vasalana ti-producer like okay yi la ku ya kwini a swi make sense hina ri busy ngopfu swa vutomi and va swi vona ku se na age a ya ha pfumelini tijati ya magoveni wa busy ni a ni agiwa na munhu wo ka nga ri busy hi nchumu vuton'wini hina busy aka ti-double story wa mufoni munhu ka double story ni fuka ni dijelete ni vuya ka level ya ku munhu vula leri na vumayengani-nyana lako hina hi busy loko ake ka double story swi na vumayengani-nyana so until if you can feel how I'm feeling loko ni kha ni yingisela that statement let's go a nga yi tina ku semende mani munhu wa nyana a ni tlherisela ndzhaku ela ta ni tlherisela ndzhaku swa vutomi never you that's not me in 2026 that's not me hi dilana swi swa serious swa ku hanya swi swa ku ni ta dilana na swi swa vafana never can't be dealing with that hi busy ku laveka timali sweswi le ku wanuna hi le ku tiyima timini sweswi ni vuya ni ri mukopana ni le ku tiyima yimi hi le misaveni wena ni byela hi munhu ni humela hi huma 6 nampundzu 6 o'clock I was on the road ni ya fika mini ni landzelela munhu nje munhu a fuka wo ka nga swi tivi ku mundzuku loko ri ya xipela namuntlha ta va dye yini ta va tlhele kwini a mi ni kombela ku va ni nga ha tlheleli ka sweswo agiwa na vo wehenga kwalano Ntimba a ku subscribing eka swilo swa mina swa vuhali thank you very much wabo nge koti me ku lose direction hi swi swo ka swi nga pfuni nchumu a ni hanyi tikatara ntsena pheme if there is one thing that you need to know a ni hanyeli tikatara ntsena a ni hanyeli swibelani me hambi we va nga ku nyika chairman ya makhwaya a ni we hanya makhwaya dila na swona fambisi swo a ni chairman ya makhwaya me nge swi koti I'm too busy ni lava leswinene lembe leri I'm looking for good things lembe leri yeah even that very sick a campana the next section as swi tiva ku vhele a ka ximunhu a nga na timali muni a swi xihundla sweswo updating even previous loko again ka double story and stuff like that kwalawani hi swi vonini a xavela na vana laha tibahla vo DJ kwalaha Dolce & Gabbana vo ma 21K and stuff like that mi nga mi swi vonini munhu loyi a nga dya swa manyanga a ni ku swi le Dubai leswi wa saseka swakudya leswi a ni ku leswi le Dubai na leswi le Dubai na leswi le Dubai mi swi vonini a in Dubai and stuff like that so ku na a matter yi nga kona I think that yi referensa afterwards laha swi tikomba ku na gagashi hi un'wa vanhu va nga swi yimelini ku va va vona ku ta endleka yini hi yena in terms of lifestyle audit as Ramaphosa nga kombisa ku ta kha ku na lifestyle audit hala ka side Ramaphosa and stuff like that ku vele gagashi a swi voni ku munhu loyi a nga na timali muni and ku yi le ka Gaza like na a kha before na vo paparela va kha kombisa ntsena ku va phorisa ntsena va vona mhaka leyi mara swi vona ku i munhu loyi a nga na timovha na ti-Golf R swi vona ku na ti-BMW na ti-Raptor and other cars na yindlu yale a yi rentaka and stuff like that so i section leyi nghenaka yona so a hi twini ku gagashi i ri i hlamula a ku yini mhaka leyiwa let's go un'wana ni vona tsari va ri visions man it's not tsonga but so a ku eka EMPD ku na ti va ri is it the professional conduct that has to do with marini leswaku ku checka lifestyle audit ku na ti lifestyle audit but tomorrow there is lifestyle audit some people mentioned me there ba ku cash la masu mchangani nini people I'm clean I don't want to lie to you loko na xilexi nga tsoka xi ni vavisa siku rin'wana lexi ni futhi na sweswi ni nga busy hi swona khalaka masiku hinkwano lawa ku xi nga SARS
But as for the rest, I rivala n'wana ka hina ku na xa nchumu lexi xi endlaka xa ku kuma ndleleni, and I'm so clean. A ni ri n'wi tshembani swi mi byelaka swo loko yona a ri na problem i tsutsuma emaphoriseni a pfula case ku he Gagashi hi leyi sasa a ni swi tivi n'wi twa nkomo swin'wana va pfuka ku ni kolota SARS 100,000. I will never know, mara I try by all means ku ndla swa mina hi ndlela ya mehe, hi ndlela ya mehe ku ri ti nga fiki swin'wana va ku pimpa hikuva vanhu va pimpa laha va ku swa ku he ivi mundzuku ni ti luzela swo swa mehe le misaveni. You must be careful la misaveni. It's highly targeted. Un'wana swi va ku he why movha leyi nga ri mavito ya yena i nga vi xiphuva loko ri munhu i nga vi xiphuku loko ri munhu. You must always wait for that day. You must always. Kambe boy 7 u nga va sendela defy hampela ta weka gazi ku ri vanhu va ze va diga the information va sendela boy 7 ku timovha leti ya mavito ya yena a ta vuya so hi addressing already about Gagashi ku why timovha leti nga mavito ya yena ku hi site ra yena vhele. Expect that day it's a bad day avutomi so loko swi ku fikerile swilo ta twa nga ku luvinana so loko munhu a twa nga tikeriwa you go to the police station, they are open 24 hours. Nitele ku ta report crime kumbe nitele ku ta mi tivisa phela swi ku va wena complainant you ngo fika ku na TPO you can just give them a TPO phela mfana lo mfana sifuna ku ngicheka ingaku se ishasa the drugs ku ehlantswa mali such kind of things. You know what you know, feel comfortable, you can just do that. Maphorisa ba sona ku tirha ntirho wa vona mara swa ku mtata mta report ka social media ku va wela ba ntirhela hi mhaka ku wena vulavula leswi swi tivaka ku va vula ta ntolovela matoto ene na ku la ku wena kuma comfort na ti enemy kumbe la ka kumisa tshiri ta wena kumbe mashaka ku ri phela vo tlela nje ko va timhaka ta ku ri hayi vo va ndla so hey bona ba yiva bona yini we know those things. So I bona lamantsongo phela ha mi tiva ku ngangisa kwini. When people want to find comfort or maybe maybe they will just say phela akuna yini na kwara nchu na akuna especially ngeke ngena xikolo yo ihlupha ngopfu because they don't believe in that thing. Now man salary yo shinge xikolo, let me be honest with you, salary ambo 100,000 yo shi yahlupha ita kunika swo swikweleti tindlela mara you will never ku enjoy salary a swa hlupha aba salary mina swi tiva, I know those things. I'm earning 20,000. I've been earning. Mala might some you get you no more than 5 years. You can't answer man increase. No, I'm not social transaction. But it's too early to give up. Kakuva muna afana zula. One now zula. One now be comfortable. One now. That's why I want to know the meeting with my group. I could give away. Operation Mata 4,000 earlier. Say she come up to years. Give us 4,000 and one on a. Papa, I'm not 1.5. Ita wisa 1.5 yala mna akuna surprise nyana ku kana mwana ngoto wako hai 20,000 isayile ekubebi kasi uma ko ko hey mwana na kuzula azula mwana na kutima yima people. Okay, ke ya ka post ya kona maybe anga lo buy za vito ro ni cheka la because loko ni cheka na ku hi context na leswi Gagashi a vulisa xiswona ni swi ya swi niteka swi ni yisa ka this account very Marvin Senior la nga fakisela ku all EMPD officers and staff members will be going through the vetting or lifestyle audit from tomorrow. Na la loko a swi lawula mi swi tuna khawra na hi mhaka yo tomorrow and stuff like that. Mi nga hleki phela o tlo ba botsa gore we reka bjang GTI le for the Raptor le Gucci tse million le the champagne ka salary ndzi loko ni kha ni tracker a ni swi kuma ku ri kwala because Gagashi na ya kha kombisa ku a ri ku mention win laniwa no yona leyi ta bayiza yini like isa hi account ya miya ya ghost account na leyi yin'wana so yeah le I fike very much xava yi fike yi kombisa ku jealous too lama sweet and stuff like that kwala so Gagashi kha mention ni wa kwala ni vona a kha mention we lo i mention na very ma mononyane why nonyane mi mention xaka ra n'wina mo hisa wa ri kanjhani swo hi yona a nga va kha vula yona Gagashi la
wa n'wa ku Mona Lisa laha ho pfula vula munhu wa mina hi nga holova ngopfu mi nga katsi munhu wa mina ka swilo swa n'wina laha mi nga swi katsi and stuff like that yena ku leyi a yi referensa Gagashi na leyiwa Gagashi ya viliwa yena hi loyi mavheni tlhakumisaka lolo u la hali tanihi basi lolo u laga honale Golf 8 Raptor Benz u betha Gucci le LV fela okay ya la swi tikomba ku a vula Gagashi la na swi tikomba kahle swa tikomba then loyi a tlhakomisaka MC can't buy you a GTI my brother as mi swi vona kwalano so a swi fika vheta kha kongoma manjeni then he also indicated those cars are his yena a direkangi le the Gucci yena after EMPD batla mutshani swin'wana mhani a swi twi but yeah mara van'wana kha kombisa ku nsati wa yena i lawyer and stuff like that okay chekisa kwalano so yeah post leyi a yi yisiwa ka Gagashi swi clear ku ngwenya la mavheni mhaka leyi a yi yisa ka Gagashi la it's very clear so yo mhaka ya kona yale of course hi yona post leyi nga fika yi kwatisa Gagashi leyi ka timhaka ta lifestyle audit and stuff like that but it's simple Gagashi a prove wrong ka nkarhi wa sweswi lembe leri a ka continue ta va prove gaza wrong I don't think a ta va na ti-allegations loko o va survive hi lembe leri swi kha swi ti kombe ku i clean a nga involved ka ti-drugs and stuff like that ku va mali a yi endlaku hi ti-legitimate businesses ku nga swi swo clean mali a swi tingi ta tibasini and stuff like that mhaka mhaka leyo yeah so hi leswo guys swo tala hi ta hi khe swi khavhara ni vona video leyi leyini leyi hi nge hi demo content ka yona hi leswo loko ri amukeza subscribe ni kombela mi tlika subscribe PJ the King on the beat.